Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal. U današnjem videoklipu nema potrebe za dugim govorancijama, već ću odmah da prepustim glavnu reč njenom veličanstvu Pilates lopti. Kao što ste mogli da vidite, ovo je bio set vežbi za trbušnjake sa Pilates loptom. Ne bi bilo loše da u vašu trenažnu rutinu ubacite i ovaj set vežbi sa Pilates loptom. Kako ove vežbe da radite? Naime, videli ste dakle da sam prikazao 6 vežbi za trbušnjake i trebalo bi svih tih 6 vežbi da radite po ovom redosledu, po prikazanom redosledu. Dakle, kad uradite svih 6 vežbi bez pauze, to predstavlja jedan krug. Kad uradite taj jedan krug, trebalo bi onda da odmarate 3, 4, 5 minuta, koliko god da vam je potrebno, i nakon odmora pokušajte onda ponovo da uradite svih 6 vežbi. Koliko treba ponavljanja da radite po vežbi? Pa gledajte da to bude negde 20 ponavljanja po svakoj vežbi, s tim što petu vežbu, ova bočna pregibanja na Pilates lopti, radite po 20 ponavljanja za svaku stranu, a onu šestu vežbu, ono stojeći pregibi sa Pilates loptom, njih radite u 50 ponavljanja. I na samom kraju, za sve one koji bi želeli sa mnom da treniraju, bilo da su profesionalni sportisti, bilo da su osobe koje se rekreativno bave sportom, odnosno treniranjem, koji god da vam je trenažni cilj, bilo poboljšanje atletskih performansi, dakle poboljšanje brzine, agilnosti, izdržljivosti, fleksibilnosti i tako dalje, ili jednostavno povećanje mišićne mase, skidanje telesnih masti, tonizacija, nije bitno, dakle koji god da vam je trenažni cilj, slobodno me pozovite, informišite se o mojim treninzima, kako ih radim, o ceni treninga, o lokacijama da ih držim i što se mene tiče veoma brzo ćemo se dogovoriti o našim zajedničkim terminima vežbanja.
Za sve one koji ne mogu da dođu na moje treninge, uvek mogu da razmisle, a nakon toga i da naruče da im izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. Sve ove planove izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno. I na kraju, za sve one koji bi želeli da dodatno ojačaju svoje jezgro, odnosno kor, na raspolaganju im je za naručivanje ovaj vrhunski DVD pod nazivom Iron Core. Sve informacije o mojim uslugama, kao i moj kontakt, nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se!